Pa evo, nuklearna industrija je prilično regulirana, točno znate kada se pojedina nuklearna elektrana zaustavlja, to je otprilike svakih 18 mjeseci, tako da jako dobro unaprijed možete predvidjeti što ćete raditi, kada ćete raditi, evo, samo je bitno pratiti te outage periode. Kupac je uvijek primarni fokus, tako da kupac bude sretan, odnosno da isporučimo ono što smo se dogovorili u točno određenim rokovima, a onda i naši strateški projekti koji nisu primarno vezani za kupce za developanje novih proizvoda, a tek nakon što zadovoljimo naše strateške projekte i naše kupce, onda eventualno ostaje prostor za nešto drugo. Pa prije svega, kada pričamo o kulturi, morate znati državu u koju idete, koja su pravila ponašanja te države, a isto tako imate i različite kodove koji se followaju ovisno o tome u kojoj državi riječ je, odnosno ko je regulator u toj državi, da li je to EPRI, da li je to francuski regulator ili ko, svi oni imaju neke svoje zahtjeve, mi to pomno pratimo i naravno naše uređaje prilagođavamo tim kodovima i naravno sam proces inspekcije također, način na koji odrađujemo moramo prilagoditi, tako da smo jako dobro upoznati i pratimo sve promjene vrlo oštro.